namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, namuntlha of course ta khe rale hagiyazo la man. Hey, nga kumeka yi kwata strong. Hi nga ta khe hi linka vele vele na Enelo. Yeah, hi linka na Gavaza na Gagashi kwana yena somehow ta khe unchela and stuff like that. Yeah, without any further waste of time, Gavaza wa kushava a BMW, I'm sure maybe ka tin'wana ti-platforms, laka channel hi nga reportang for various reasons vele. So wa kushava a BMW, yeah, as you can see kwala BMW X3 and stuff like that. So mhaka leyi ho hi paka so sase yena ku ta ku ri Xitsonga Music on Facebook yi nga bekutela screenshot mani ka zini ku swi landzeleli no vona se yini swona na hagiyazi se yi fikini swona ke yase mhaka leyi se yi serious swa fita hi se yi ta report yi na vununa se bifi leyi tanihileswi mi swi tomo swi ri na vavasati ngopfu a ni swi lavi la ka channel ma swi tiva na n'wina se ni vona swi ri na vununa manjheni ma vona mhaka leyiwa. Yeah, so loko mhaka leyi khe hi landzelerisa kusukelisa emasunguleni ne ku na post leyi nga fika yi tsariwa hi Khanyi Pearl, n'wi tiva Khanyi Pearl lowo tshama a lwa na nsati wa Gagashi, a nga hi tsala hi ti 29 October. Mina swona mina was just basically ignoring swilo leswiwa. I tsale hi 29 October la nga fika tsala ku na 2 cars ti nga xava hi n'wanuna un'we a xavela his 2 side chicks kwala ka Gaza. Van'we manandziya ni mihlulela xihuku leswi of course a fika tsala swona, so van'wana vele va kha va accuse maybe ku nga kha ku vuliwa Gavaza as you can see kwalano. So somehow a ni tivi ku njhani se swi circulate ku kahle ku vuliwa na Gavaza, tin'wana ti post as you can see ti tsariwa la nga fa tsala ku kasi mi ri Gavaza na hagiyazo ku jola swi ku yini. So somehow swi circulate somehow ku nga kha ku vuliwa Gavaza a nga kha wela ko and stuff like that. Laha in overall a nga vuya se na ya kumeka kha responda as you can see a nga fika tsala kwala fika tsala ku movha leyi a yi fane yi nga fambangi, BMW yi na swivulavula i vula pholo leyani mi nga ma swi ta a ri lani yin'wana se ka kombisa ku swona BMW la nga yi xave se yi na swivulavula tani swi indirectly so a referensa swona ku mhaka leyi ngo a kha accuse-iwa ku yo xaveriwa ya hagiyazo and stuff like that. From there tlha tsala na ti-post to fana leti ri nga vatsala ku 2027 January ni landza XM competition sport activity co-pay, as you can see kwala na tlha tsala na yin'wana post la nga vatsala ku ka Gaza a swi normal ku ri nhwanyana a ti xavela BMW X3 2025 ya installment ya 24,000 per month hi yexe na i question leyi a fika a hi vutisa and stuff like that. Ende se khe ya ka mhakankulu vele loko se swi hadita ku na munhu loyi va ngo i Enelo Trinity Ojani ya nga fika trenda strong loyi a nga fika a tisa nga yikulukumba swinene ka hagiyazo because a fika a vekela this image as you can see a nga hi endla as college as you can see kwalano a swona ku na hagiyazo na nsati on the left and then on the right a fika vekela Gavaza like directly so if a fika tsala ku hulu no disa matsongo mbedzi leswi a ka fika tsala swona leswaku ri ku dela ku kulukumba swinene. I mean like in general guys, in general un'wanuna wa straight elwela nsati like a wu tshiki nsati like a hlaseriwa hambi ko ndleka na yini as a man you have to stand for your wife. Swi kahle ni va specific wife nsati a vula leyi ti-girlfriend ta famba i dlawa hi vula leyi nsati sweswi. It's better loko i dlawa loyi nsati wa wena not a girlfriend mi ni twa kahle nsati wa lweriwa to be specific, a wife not a girlfriend. You see yena nga fika va nga mhaka swi komba post yena yi fika yi trenda se wrong laha yi nga hetela yi nga changi kahle. Because mhaka leswi ti komba yi fike ka hagiyazo because yi tlhe yi n'wi tag as you can see yi ku Enelo Trinity Ojane a hi yo account a yi tlhe yi verify I know i screenshot but a hi yona yi nga commenta leswi. I will teach you a lesson that will ruin your entire life. Before 12 o'clock leswaku liya AM ya today ya siku ra namuntlha ku vuliwa yona, you will have learned to play with your peers.
Those laughing with you, let's see if they will be doing the same tomorrow morning. Leswi of course Geza yi nga fika yi tsala swona ku kombisa ku yi kwatise the wrong sa yi koti ku kwata and ni vona na post yin'wana ka akhawunti ya yona la. As you can see, this post la yi fika yi tsariwe advocate Tenga Quincy. So Geza yi fika yi tag, yi fika yi tagga that post the same message vele. Be careful what you post on social media, it may land you in big trouble. As you can see, leswi a fika swi ndlisa swona and stuff like that kwalano. So as we speak, a ri n'wi pelangi dyambu enelo swi tikomba a chuhi ku chuha njhani nga chuhi a lo dela ngopfu a ni ti vava ku tlangela ka vuhagyazo so phela vanhu lava like yo tolovela mara you can see this guy has a power yo karhi yo me ka tlhelo me lo languta vuhagyazo ni va languta na hi level ya swikhokho so ku nga na ni na ku mention directly I mean like i vanhu lava a nge bayisa so njhe so hi fike hi vona fika tsala ku or hone swi hlaya hi Xitsonga swi ta olovanyana hi xilungu lexi ni xi voneni ku lexi hi xi bohe ChatGPT lexi swi nga hi hlupha swin'wana i fika tsala ku to St Hagyazo, dear St Paul Hagyazo, ni tsala papila leriwani hi ku titsongahata and unreservedly whatever that is ku va ni kha ni kombela ku rivaleriwa vele eka leswi na ku swi postaka leswi a swi include photo ya n'wina yi nga editiwa na nsati wa n'wina leswi hi ku pfumala vutihlamuleri ni nga fika ni swi combine na xifaniso xa Gavaza ni tlhela ni tisola eka mavunwa na ku va ni nga kombisana ku hlonipha hi ti-comments ta mina leti ni nga ti endla ni ri karhi ni kombisa ku ri mi xavele Gavaza BMW X3 na hi nhlamuselo leyi a yi kombisa swilo swo biha nsati wa n'wina of course u vula leswi swa timhatu a kha a kombisa ku huluvele ku xanisiweni and stuff like that. Swiendlo swa mina a swi nga ri layinini and a swi nga kombisi ku hlonipha and a swi nga considerangi like a swi nga considerangi ndzhuti of course ndzhuti wa n'wina and a swi nga tekelangi nhlokweni reputation dignity reputation swi hambananyana a ni na dignity ndzhuti ne reputation swi vula yini hi nga vula hi a ni vuri reputation ya munhu ndhuma yo karhi a swi nga tekelangi nhlokweni na ndhuma ya nsati wa n'wina na ku rhula eka ndyangu wa n'wina se na swi vona ku ri leswi ni nga swi endla a swo vavisa ntsena but swi tlhela swi hambukisa vanhu laha swi tlhelaka swi onha your image eka public leswi vanhu va mi vonisaka xiswona and stuff like that. Hayi ni teka vutihlamuleri for this labs swin'wana ni nge swi tivi for this labs whatever ni teka vutihlamuleri ka sweswi ni nga swi endla hi swi tekeni that way ni kombela mi swi tiva leswaku a ku nga ri na excuse or justification ni nga kota ku basisa mahanyelo ya mina goza ra mina a ri nga kombisi vukheta goza ra mina ri nga ri vukheta and like a ni nga ehleketangi ndlela leyi marito ya mina na leswi ni nga swi edita swi nga mi vavisaka hi swona okay ni vuye ni delete post liya i vula post yaleyo na ti-comments swa ku a ku na ka ti-comments a va kha a tsala swona swo a suggesta ku Geza yi xavele Gavaza BMW and then post leyi yona leyi a yi vikerini yaleyi nga hi hlaya and stuff like that and ni ta endla I will make sure swi famba Xitsonga yes ta tiyisisa leswaku swilo swo fana leswiwa swi nge humeleli nakambe hayi na xichavo
leyikulu eka n'wina na ndyangu wa n'wina and na ti-soul hi magoza ya mina lama nga endla leswaku mi kumeka mi ri nga ha ri kahle or mi kumeka mi ve xihlekiso ni na ku tshemba ku hayi mi ta ni rivalela hi mbilu ya n'wina nakambe ni kombela ku rivaleriwa eka n'wina nsati wa n'wina na un'wana na un'wana loyi a nga va ka kumekini a vavisiwini vhele hi post ya mina yours sincerely non livom emelo yours sincerely hi leswo so ku hi sayitela na mhaka yena hi hele kwalani but mhaka leyi a yi helela to be specific hi tlhela laha hi nga sungula kona so after leswi swi nga ku humeleli vhele a khanyi phele tlhavu ya hi post ya yena la nga fatsala ku lexi nga ta mi siyisa xitokisini hi sweswo assume what we right ku va vula lavonge ku va vula lavonge mi ta khomiwa mi pfumala no ku mi tengela a ni vulangi vito ra munhu mina but already nandzu wa Xikwembu u totiwe mathoyilete hi vo n'wina a mi tivi ti-fact mabyaka stop mi le munyameni mi too much pastor va ta ndla example hi wun'we mi ta tlhemu ku va holi okay a swi twa and then ni tlhela ka Gavaza after mi se lo apologizing la ifika screenshot that apology and then on top ifika a tsala ku apology and yi accept delela blind vo you a landziwi loyi a ya dyondzisiwa lesson a mnyumu lo la ku faya muti wa mfundhisi hi dodi hi tlhe hi veka Gagashi instead yo a hayetela Gagashi xi hayeteli Gagashi xi fike xi tagga that and a tlha tagga vhele comment leyi Hagiyazwa yi kombisa ku hi 12 o'clock ku ta biha na fika tsala ku loko ku nga se endleka nchumu hi leswi a na ha tikerekeni mfundhisi as you can see shuka na ha ikerekeni loko nga teki nchumu lani la ku vona matimba ya Xikwembu ya xupula muhedeni a humesa moya mi dela ngopfu hi leswi of course Gagashi a fika a tsala swona and stuff like that okay swi logele post here okay i endle screenshot okay fika endla screenshot sa that post va ndo yi nga nyamalali kahle fika tsala ku kateke va mfundhisi va khongela ka vusiku na nhlekani va kumaka na ti-formal apology loko a ko va Gagashi a wu ta twa ku a ni ku chavi yo mur na ku jelezela ku nchawuke futhi mlomo ya wena ya bandzi leya bandzi ne so hi leswo guys part 2 le ku teni la ta hi live ya Hagiyazwa ni vona ya ri on ngomo subscribe but this video yi nga important swinene because mi kota ku twisisa context and stuff like that hi leswo a va ri laha kaya mamazala wa wena a va tela ku kombela ku tumbeta swilo swa vhilo va ku ni kombela ku loko vhilo ri ni tlangela ni ta swi veka la mani va hlamula ku njhani mo va haxi pace na va ku no ku na munhu le kaya le va ku xo sungula a nga la ku vona xisibi a hlantswa na faranthale va ri i chuku cha faranthale we every week veri futhi i tena n'wana kwalani n'wana loyi va kona kwalani i tena n'wana va ri a xi dima yona xi ri tana haleni va ri loko va ya ka kitchen unit xi tsutsuma xi ku kwala fika xi ku na nanasi va thava lepula va xi nyika va ri a xi nantswika mbirhi xo nanasi va ri va kombela ku swi ta tshama la kaya va ri betha hina hi tidyela tani ku wehe i ndla hi ndlela yaleyo ve a wo yi chukucha faranthale hi meke famba kaya